Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako da zaštitite vaš mobilni uređaj u slučaju krađe i tome slično. Pa da počnemo. Znači, uđete u podešavanja, a zatim u lozinke i bezbjednost. Onda u privatnost. Pa zatim ovdje piše zaštita od krađe. Tu kliknete. Onda pisat će vam gore početnom dijelu ekrana zaštita od krađe. Koristite ugrađene zaštitne mjere da biste zaštitili lične podatke ako vam ukradu uređaj. Zaštita automatskim zaključavanjem. Ekran se zaključava u slučaju krađe. Ako uređaj kod vas, otključajte ga pomoću pina ili lozinke. Zaključavanje u slučaju krađe. Ekran će se zaključati ako vam po dešavanju otkrije da vam je neko uzeo uređaj i pobjegao. Znači imate ovu opciju da podesite. Kad je uključite, znači osoba u slučaju koja vam ukrade mobilni uređaj i pobjegne, znači automatski kada ovu podesite opciju, znači vaš telefon će se zaključati kod te osobe koja vam otuđi telefon. Znači u slučaju da nemate interneta, automatski kad podesite ovu opciju zaključat će se vaš uređaj i tako neće se moći vaši podaci zloupotrijebiti od strane te osobe i tome slično. A ovo pogotovo važi za žensku populaciju jer one su većinom izloženi ovom riziku. Tako da, znači, zaključavanje u slučaju krađe vi kliknete na ovo kako bi upalili ovu aplikaciju. Onda će vam pisati zaključavanje u slučaju krađe. Senzori pokreta uređaja će pokušati da otkriju moguću krađu i zaključaju ekran. Princip rada: neko vam naglo uzme uređaj, zatim se brzo udaljava. Ekran se zaključava, ako vam uređaj nije ukraden, samo ga otključajte kao i obično, na primjer pomoću pina ili lozinke. Osmišljeno da radi tamo gdje dolazi do krađe. Ova zaštita je osmišljena da radi na javnim mjestima gdje se krađe obično dešavaju, a ne kada ste povezani na stabilan Wi-Fi ili Bluetooth na mjestima poput kuće ili kancelarije. I samo ovo potvrdite. To je u sklopu ove opcije. Tako da, u slučaju da vam neko otuđi telefon, da ne bi zloupotrijebio vaše podatke, ova opcija koja je uključena, znači vi ste bezbjedni i zaštićeni. Kada je kod vas telefon, znači u ruku, poslije toga, kada u slučaju preuzmete ili tome slično, tražit će vam lozinku koju ukucate od vašeg telefona, znači koju koristite. Ukucate i vi ćete moći onda da isključite ovu opciju. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.